استودیو ریباز نیوز گهدار و شوپینرین می هجا لهردری دنباش نادما پیشکش کرنا بلتنا دمجمیر پینجا فرمو سنوجا محمد اسماعیل برپرسی بریفبری پولیت بیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا راگهاند جفری تکازیل سرچاره سریا سیاسی از سوریه کرد لقامشلو آلاین ولاتین فرانسا امریکا بریتانیا و ترکیه هاتن شوتاندن رژیم سوریه تحقیقات کشمارایی نوش با کنترل کردن تورن جواکی مینا واتس اپ آوا کرد. دنباش. محمد اسماعیل برپرسی ریفبری پیلوت دروا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا پشتی بداوی هاتنا جوینا جیمز جفری شاندی امریکی تایبش با سوریه بوان را راگهاند که جفری تکازیل لسر چاره سریا سیاسی یا سوریه کرد. داه شانده که انجمن خوجهی انجمن اجتماعی کرد لکوبانه به شانده امریکی تایبت جبو سوریه جیمز جفری و شانده لگل را جویا. اردوالیان روشا کردستان سوریه و نارینا انجمن اجتماعی کرد لسوریه به هرگولی گنگش کرن. دوی درباره ده محمد اسماعیل اندام دسته سرکردایتی انجمن اجتماعی کرد لسوریه و برپرسی ریفبری پولیت بیروی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه را گهاند و جیمز جفری شانده تایبت سروک امریکا جبو سوریه ده جوین ده تکزی لسر چاره سریا سیاسی لسوریه کریه ده هفدمی کو تکزی لسر بردوانبونا پیوندیان دنابرا هر دو آلیان دکر. محمد اسماعیل سربار کرد کوانه جه شانده امریکی را نرینا انجمن اجتماعی کرد سوریه ده درباری چاره سریا سوریه بگشتی و دورا کردی به تایبتی پیشکش کرد ده هفدمی کو جفری جی نرینا ولات خواج شانده انکسی را ده درباری روشا سوریه پیشکش کرد سرباری گرنگیا رول انجمن اجتماعی کرد سوریه ده چارچوبه چاره سریا سیاسی و ریوبری ده لسوریه بگشتی و کردستان سوریه به تایبتی دهروجا شمی شاندک جه انجمن خوجهی انجمن اجتماعی کرد لکوبانه لسر و خواندنه که فرمی جالی شانده نافدولتی جبو سوریه جیمز جفری لباجار غازی عینتابه لترکیه لگل جیمز جفری و شانده لگل جویان. شانده انکسی جهر یک جه محمد اسماعیل اندام دسته سرکردایتی انجمن اجتماعی کرد سوریه برپرسی ریفبری پولیت بیروی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا لگل علی ابراهیم سروک انجمن خوجهی انجمن اجتماعی کرد یاکوبانه لترکیه و اندام کمیته آناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا لگل علی تمه بردفک فرمی شپیلا پیشروجا کرد لکوبانه و حنان عباس اندام کمیته آناوندی پارتیا یکیتیا کرد سوریه لگل کسایتیا سربخواه ده انجمن اجتماعی کرد لسوریه ده دکتور کانی و رسول پیک دهات. لباجار قامشلو ایرو هر دو پارتیان بعث و کمونیستا سوریه خپشاندانک لپیش آواهیا ناوندا روشنبیریا قامشلو درخستن. تدا آلاین ولاتین فرانسا، امریکا، بریتانیا و ترکیه شوتاندن. لگوری چالکوانان لسر تورن جواکی بلاف کرنا. پارتیا بعث سوری و پارتیا کمونیستا سوری جبر دستوردانا ولاتین فرانسا، امریکا و ترکیه سوریه ایرو او خپیشاندان لباجار قامشلو لدرخستن تدا آلاین هر چهار ولاتان شوتاندن. ده انجام لحیا بارانک بهز دل بهتریا باجار و باجاروکن روجاوای کردستان زیان مادی و جانی کتن. جدرک تایبج باز ردازانین گل گندوار کرتکشیخان یل گندوار کوبانه بسدم لحیا بارانک بهز مالک هاترو خاندن انجام ده جناب ناوی یازو مصطفی کچاوی ابناوی روجاواش جانا خوش دستدان. جالیا کی دن وجیو لکامپا پنابران لگندوار حسکه لحی رابو گلک زیان مادی کتن. چالکوانین مافی مروان چند کنگره و سمینار جبو اشکره کرنا توانین جنگی رژیم اسد لدیجی گرتیان لسرانسری جهانی لدرخستن. چالکوانین مافین مروف چند کنگر لسرانسری جهانی لدرخستن جبو سربازبردن گرتیان جی گرتیگهین رژیم اسد. لچند پایتخت و باجارین جهانی سمینار و کنفرانس جالی چالکوانین مافین مروان و تیل درخستن بود دیاری کرنا روشا گرتین لزندان رژیم اسد و هر وسال لسر تاوانین بردوام لدیجی وان و دگل داخواز سربازبردان آوان و ساکرنا برپرسیارین کریارین اشکنجه سیستماتیک ین بونه صدما مرنا به 10,000. کنفرانسک مافناسیه دوه لمدرید پایتخت اسپانیا بسر ناو کاروانین دیلنسپی جبو رزگارکرنا گرتین سوریه لدارکت و یک جه بجدارین کنفرانس جبو راگهاندن دیار کر کو آرمان جوه کنفرانس اوه کمکنا رایا گشتی لجیهان لدجی کریارین بردوام ین رژیم اسد ین بکار آنینا همو جورین ظلم و اشکنجه و آزارین هوانه و کشتنا کیفیه.
Civata ewlehiyê û netewên yekbûyî jî ji aliyê xwe ve daxwaza destêwerdaneke bilez û rastaqîne kir ji bo neçarkirina rejîma Esed lê Şamê li ser eşkerekirina çarenivîsa kesên binçavkirî û bêserûşwên û serbestberdana wan bi şêweyeke bilez. Ji aliyê hin çalakvanên mafê mirovan li bajarê Stenbolê jî dê îro li danê êvarî semînarek li ser çarenivîsa girtiyên li Sûriyê bi ser navê azadiya min berî gotûbêjan were li darxistin û di semînarê de dê guhdan bidin şahidhaliya sê girtiyên berê. Yek ji wan 24 salin di girtîgeha Tedmûr de bû û yê din di sala 2011 hat girtin û piştî 4 heyvan bi peymaneke guhertina girtiyan hat serbestberdan. Yê siyem jî 5 caran ji aliyê dezgehên ewlehiyê ve hatibû girtin û serbestberdan. Her wiha Komîsyona Netewên Yekbûyî ya Lêpirsîna Serbûxwe daxwaz ji rejîma Esed kiribû ji bo pêşkêşkirina bilgeyan li ser sedemên mirina bi hezaran girtiyên di girtîgehan de û daxwaza eşkerekirina gorên qurbaniya û pêkanîna lêpirsîneke bilez li ser wan tawanana kiribû. Hevdemî Kurêxistina Human Rights Watch bang li rejimê kiribû ji bo bersifan bide li ser pirsên taybet bi çawaniya mirina kesê binçavkirî bi girtîgehên wê de û goman xistibû li ser nerastiya romana wî ya li ser mirina qurbaniyan bi krîza dil. Mamosteyekî zankoya Kobanê bi navê Ednan Hesan ragihan gol bajarê Kobanê Rojavayê Kurdistanê zankoya Kobanê beşê biyolojî û zimanê erebî derbasî nava zankoya xwe kirin. Hejmara mamosteyan zêdekirin ku gihiştiya zêdetir ji 24 mamosteyî. Hesan dazanîn ku hejmara xwendevanan jî gihiştiya 108 xwendevanî. Zankoya Kobanê di siyê Eylûna sala 2017 de hat avakirin û beşê kîmya, bîrkarî, fîzya û zimanê Kurdî li xwe digire. Dê bûyerekê de welatiyekî Efrîna Rojavayê Kurdistanê bi guleyeke çekdarekî grûpên çekdar yên ku li Efrînê dimînin jiyana xwe ji dest da û çekdarekî li cihê bûyerê bû bi tundî birîndar bû. Di bûyerekê de welatiyekî Efrîna Rojavayê Kurdistanê bi guleyeke çekdarekî grûpên çekdar yên li Efrînê dimînin jiyana xwe ji dest da û çekdarekî wan grûpan birîndar bû. Rêxistina mafê mirovan li Efrînê doh belav kir ku welatiyekî ji gundê Qestelmexdad yê ser bi navçeya Bilbilê ve li Efrînê bi navê Mihemed Reşîd Hebîb di bûyerekê de bi guleyeke çekdarekî grûpên çekdar yên li Efrînê dimînin jiyana xwe ji dest da û çekdarekî din li cihê bûyerê bû bi tundî birîndar bû. Li gorî rêxistina mafê mirovan li Efrînê daxuyanî dema ku mitirbên deverê li dahol û zirnê didin xelk pareyan didawan di demsîn zeytûnan de wekû li hemî navçeyên herêmên Kurdî ew mitirb nanê xwe pê dixwin. Li govaşgeha Mihemed Reşîd Hebîb Zingil ew mitirb amade bûn û dest bi dahol û zirna xwe kirin hejmarek welatî û hin çekdar li wir bûn ji keyfa çekdarekî gulle berdan lê gulle di tifinga wî de asêman îdî hewkarî bû kontrol bike. Di encamê de xwediyê govaşgehê jiyana xwe ji dest da û çekdarekî din li gel bû bi tundî birîndar bû. Rêxistina mafê mirovan li Efrînê li daxuyaniya xwe de derbarê wê bûyerê got ku me beriya niha hoşyarî daye ku pêwîst e çek ji derbider û çekdaran di dema ku di nava xelkê de bin li hemî deverên Efrînê werestandin. Ji ber ku hebûna çekan metirsiyêl ser welatiyan durust dike û ew bûyer yek ji bidehan bûyerên gerantir e ku li Efrînê tên encamdan. Li Efrînê rojane bûyer û binpêkirinin cuda derheqê welatiyên Kurd ji aliyê grûpên çekdar ve tên encamdan. Wekû di daxuyaniya rêxistina mafê mirovan de hatiye ew bûyer neş qest bû. Lê eger raştina çekan di nava sivîlan de hatibaya qedagakirin dê qurbanî û binpêkirin jî kêm angû nebaya. Rejima Sûriyê taqîgeheke jmareyî nû ava kir ji bo kontrolkirina torên civakî mîna WhatsApp. Serokê Şexê Tawanên Elektrînî Dirêveberiya Ewlehiya Tawanan de li Wezareta Navxweyiya Rejima Sûriyê Heyder Fewzî got ku rejîmê avahiyek taybet bi taqîgehê amade kiriye û dê mehên bê de were vekirin. Rejima Esed heyva azara bûrî de jî yasayek derxist ji bo avakirina dadgehekê erkê wê li kolînan li ser tawanên zanyarî û giyandinê bike. Li gor her du madeyên 1 û 2 ji wê yasayê dê niyabeya giştî û navendên dêkonînê dadgehên sêzayî seretayî di vê derbarê de vebin. Hemû tawanên diriya torên civakî de bişopînin û lê bikolin tawanbar werin sizadan.
شۆپینەرین مەیهێژا بەری کۆمبلتەنا خۆبداوی بینن دووبارە مێسەنوچیان بێنە بیرەوە. محەممەد ئیسماعیل بەرپرسێ برێڤەبەریە پۆلیتبیرۆوە پارتیا دەموقراتا کوردستان سووریا ڕاگەاند جێفری تەکەزیل سەر چارەسەرییا سیاسی لە سووریە کرد. لە قامشلۆ ئاڵایەن وڵاتên فرەنسا، ئەمریکا، بەریتانیا و تورکیە هاتن شەوتاندن. رژێما سووریە تاقیگاهەکە ژمارەی نوش بۆ کۆنتڕۆلکردنا تۆرên civakî mînavat ئاوا کرد. بولتەن بەداوی هات هەر شاد و بەختەوەر بن.